Ya, fatalo fatu nene fiafi le sofa manu malo Yesu Keriso tato por kalame nene yo fai ngoina ole why mission why now fatalo fatu ai le tato ye o lo fai ona ma o mai nene fa sala launga aptos fatalo fa isunga fa fe ngainga mo to fa le tua me se le pa ia la silasi sa mo poto poto lato umo fai ona mau mai nei fa sala ngo fa talo fatu le sofa manu malo Yesu Keriso ya fa ftai wa mo le nei ava no tato to fe lo ai ya ia le tua e fo ne fia fie fa talo fai tato le sunga il fa fe ngainga ya se mau ya o fai ona tato ma funziona ne fia fia ma te to lu atu tala no atu tu samal tato fa mo ne fia fia Talo via lo sunga fa fe ngainga se mau ya mai momoro o na ia le ya o folo fo ma fatal fatu le pa ia mauru mo tatu tenu ya mai la vai mo tele se ia pa ia mau ngaiti pa ia sa moi tama mo la tu ai no ai fu mo la tu tama ya le mamalu ya tu mo pule tu au mala tau ai me le tai ma le ba ti pa filo e foi ia per fatal por sunga te tai po klam pa ia lo fai ngal nga tofia le tu o lo fa tu na pa dia mo fa fa le malu fi anga te tas ia ona o le tau suino le wai o la malo fai malo tau ata so i pu mruia ia malelangi mata fisio tatu tenu ia le li alo ia le li ia la tato por kalame ne fia fisa ia le fofuanga fai ona so mai le sunga missionare o lo ngalu e South Africa te mini nei ia me se foi ila to o missionare ale worship center o lo ngalu e South Africa ia ona o le tūlanga i le whaingatau masine whaongai ina nei ona po ia o lewa o le mwhai ona sota mai le sungan whawhenga ia mateo ia Matthew ia o le whatua ia Rachel ma le paia i le sauwha inga taitai o le karesia ia o la tau ia o missionare o lo ngā lulu e South Africa. Ia, le ala fofua e mo le vaiaso le la sau. Ia tōne o te iwa mwhai o na whaatūlanga ia masini e mwhai o na whasotai mai. Ia whamatala mai fo i tūlanga o lo ia ngā luenga wha missionare i South Africa nei taimi. Ia e mo le nipo. Ia le ala mātaltala noa atu ma le tunga ase mau. Ia tu sa fo i tūlanga o lo ia tātou ngā luenga wha missionare. Se mau e toe fia toe te patasi a fo i le amatanga na amata mai le vai aso le ante nei o manatu fo i e toe fa solo le lei fo i ia le fa amatala ina o le tau nu mo le tale lei i Samoa ona spread ola ia le isi islands on Pacifica ia awai pe o le me fo i sa fata atia mai ele sa ngor ngalu ngai Tahiti ele wo mo tano no ine si por kalame le pola ne la tata no ile tau sanga tasvaltos fu ya o jira por kalame yo na tata no ale fa so le inga fengo fienga follow itanga tel amen le pola ne fo le ai le itau no mo le tale le sa mo ia le ia le mau ho le mele na pe na valo ia na fanua ia ia le o le malo pe na pamtala ho pe na lotu ia mali to ia na fanua ho le me se aulo na malo ia le professor ia le o na fanua ho le la fatali le langi se aulo malo ia ai le kelsiano ia na fanua ole mele o e saunoina ole mena e sao ia e pule awa le atu le sovereignty le atu mo lo fa nga ina ole pu tangata e ui le tau te lo ele ke bisian but e fa nga la ba le atu e ui mai ai le me olai e plan le atu ma fa ta auto le atu mo lo na tunu a me se sa mo ia le la na fa ia na saunoanga le ia matanga de wai tau mai wa umatu au malu to o malu ia pa mai le ai e sau na tali le langi sau lo malu ia le ala wa pa tau no o ile le e pe ia tau te le lo ia fina ngalo
o male tol na te bila ni fa fu mo sa ngonga a po le ngo a al tama ita ile a perfect ia po le me pe na fa longo pe no yeso na ngona fu ile a me ole atu ole a fiu mai a sa mo and yet te lo tatu titi sa ole atu fa mau ni ale li o le si mea fo ile se le mana ye ta o se mau le mele o ile taunu mo tele le tu sana valo ia na fanua ia male fa vai no Samoa amen ia me ile le wa ni taunu mo le tele le Samoa o na fa vai le Samoa ile atu tama le atu le alo le atu le ngapai ia fa tu fo ile mana ia wa sa le ia la tala le o mana tu le te mini nei ia le tupu fo le lo ku resa o le tupu me time persi ia man tuana na fa man tu spa ia fa mai o la o no ku resa a ku resa ele makele lo a fa mai le tu o na o na ia fo ile e ta uma ia sa le le ia sa na fo ile pa o nga le tu so ska ka o fo ia le o fo ele tonki le da tau tala mai on ma tau tia now that's a sovereignty of God o le pule o na le tua e pule ia po le tangata te pa o sa le le ia pe volanta to tilo ye tala paso pito se tatu te no ia e matua ma le pio mai o le tua se ia sawa ia le ana tau nuua ina ua tau nuu mai le tala le ia ma fa pena una sulu ia loa ia lau fa duo Samoa i le tala le ia winga ia Yesu Kristo ia o sa o ala le falo ia matua sawa tali langi se o lo malo e sa wele ska mai o le matua ao e le o se ao le lalo langi nei vai pe fo na fai mele tala na fa duo pangale wa e fio mai wa umatu wa o malu so ile mafu faula mal fina ngalo mali to nata e o penti tilo fo ile ao pe ona po se tangata fo ile o se be mai de lalo langi ai lilo ilo na fina ngalo le ai o lai prophesy na fanua e le fa le tangata le ao le e mai le ao yes e mai le tumutu ma ngata yao yo ma ngai ke me na fo le au no fo nemo ma fo le o le we to tonu le constitution le malo Samoa le mele e le winga la tala fo le transformation le tunu ma suingo le tunu wa tele mena suie le tala le fo le na tonu ma tala le fo le e uia nga isi me fo le o la ele i fa pena matua ma faina sui ar kele a mena ma faina sui le tonu ma tala le e matua ma eu le o mai le tala le ao le sa fa tali i le langi le la wa to mai manu mai le tu le wa fa pena na fa tala le ia sio tatu wa tunu le foi la pena e sa no ma to ta wa i le fa vai papa o Samoa na fa pena na fa ta o te tatu tu a wa lango ma mai ti sa le la wa au mai ya le fa vai papa ne e le ai ma se si fa vai o le tu e to tas o le tu ta ma le tu le alo ma le tu le ngang pai and it changes a lot of things you todo se tatu o te no e tu manga fa pau sa ye le tu ai me se fo yo le tu langa tu lo fa fonga i mo le ai tanga to Samoa mai ata tu wo fo tala pa so pitoia e o lo la unga Samoa fo le la unga fa pa le polu ale tu no i me fa pe e u ia le ta o le a mo le a ai o nata e le se me le na le va ta wo yo le tu a le ta o le o Samoa na to i manu mai le na ia le pe wa fa pe na mala mala mai lo fa no Samoa ai sa uta ole tala le winga ya Yesu ole me foi la se mau le te tilo le matango fie tilo le mele ina ua atau nu tala le Samoa ma ko transform male atunu amen ma suie foi le ya meo o meo tu manga nu le Samoa nei transform ringa la tala foi le and when the gospel was taken to other Pacific Islanders, the same thing happens. Yeah. Foi le me foi le makoi fierceness o tangata o islands here no missionary
Samoa ia le pe na mali ni wale to te leo missionary. Ia o ngā hoi ai na matua I sui a ko transform. Leo ta tu tilo nele te mi ka fefe pe anga le kupu le mena. O e makua ni lo po fe la panga te la te au te le lo ko pola se si tulanga. O le mo o yesi o tatu mo tu. Ai e monia I mea e tau te tu le tupu maniso mea o la lava e tau mawhai ina ia po ia mawha mafo ola. But the majority of men are ui mai le te. Oh, ke le sui. Te le asu. O le sia mea matautia. O le sau o le tala le e le sau a ui mai se turo. Ya, kasinga me mana. I se tangata lau tele, le masani le tunu ue, e o tatou sirapia. O le ana ui mai tupu, o tumutumunga le tunu. O le matautia na, o na le ana valo ia na whanua. E tali le langi se hau. A o le mani toa le ana alu sa ili le hau. Ai sawa le tua ui sao mai ai, I le na alu sa ili se hau. Le wala po ina le ana ia maa vai ai ia. Ina ua o ilona toi temi. Le toi se tupo sa ma malu pa ia alu mai ele. E alu mai ele. Tasil kupo sa mo. E le toi ei se tupu, ta ma a inga o mo oto. Tupu ia. Ai ave le tupu i le. Ai wale makauki. Kauki ia. Ole mema nei po ile la tilo wai. Mantu se mau kasi le strategy na mai ma missionary. Amen. Ole lato strategy na mai ma missionary. E o ai lunga I tumu I tai po I o atu no e fai ngofi e ina na fasala lauta le same thing happened to Tahiti yo e na mai a o il tangata e le tau no ia ia ai ele ifa pe fo ina fai ngata le suvinga ina ua sui tangata na wai o le talanga I Tahiti e na mai o ia po mare mo ia e akula ia po mare mo e oki ai nga ke ikari ia Yesu ia aolona tali ila lena na so mai ia olona tali ila na faaola ina lolona tali na sui ia ko lo ia same thing hava na tupu I le mai Rarotonga I Tutaki ia o tonga lanta u faisi ese la titia a pena foi la fiti e la volta le fiti o le me foi na tupu e va tu ia ratu no don't need that ia ai pe unique tele asa mo ilona ta ile taimi na tau e unica le tau no mo tele le ia ai e la wa tilo na taimi mantuala o le na saumali to ia o lele ia na whanua se aolo na malo. Ai le taimi ale na la ua alu le preparation e Ioana Viliamu e sau samo. Amen. Wa le tasivalu lua fitu ho lele e tusa mwa maumau. O la ua I Rarotonga Ioana Viliamu la ua amata na ta pena lana sau. Wa fiu su se va e sau ai. Le lana fau ai lo le va le na fau I Rarotonga. Le sabari le file. Yo sabari file mu. Ia e fau ila au mo rusty nails o alfa monga na ia va fau ia Ioana Viliamu I Rarotonga le va ta pena mai I tasivalu lo fitu na o tasivalu to sfulu la le tau no mai samo so o le fa punga o le fa monga fa pe sfulu lima vai aso na fau le va o le sfulu lima vai aso nga o ke loa wa fai asi va pe a porque le o le va ya ma tu le ngi equipment so ia na ia na te me o fai nga fau se va ala po va pe a foi la no inga to ti a fa masi io e va ve kele la pe fica ia il te le o va ma fai nga fau le na te me so they must have put in a lot of work for le wa o le manpower tangata ho ia ro to te mina ele mea lai fai ele utala se mau. Ona pe au tilo nei le fa mau maunga fo ile le taimi nei. Mantua na alu mo tale le ye Tutaki. Amen. A saure Tutaki a Rarotonga. A lele o Kisamo. A lele o Kisamo. Yo lele lo ai to vai la ia Rarotonga mai Tutaki mi. Mo ko kikia. Ko fo ile be ngai ai. Usala ko kikia ko pe ole mesa e mo.
tonu la fa pe tanga te se mau e la fa nga lu fa mission ngale la ka ko fai o la o if you study the thesis, you will find what kai pese psycho what le lu me pe kai mel pong sa o mal kale le ko pong sa ko kai pese me fa ka mi no pe o le la o kilo nge me le utupu nei ya tu no ui wai kusara ma ko mga miangi mission ngale ko ho ya ma ko pe ko tsale me la oi pa kilo le history ma mela for le way you can find the statistics what le pe ya le kuko le ngai ko kilo lola ia le shift for le mai le temi to no tele le alu pe ya ko le isia ku o kwa pe le yo o longo winga la fo le te tile o le mele kai pe se pattern o le la wa kilo if you go back to the original o le stage o le amatanga mai o le tesisi mai le kalesia la o apostolo ia na fa solo mai le se o mai le dark period o le dark period o le tala angole o le tesisi ia o te mina matua I pongi sa a ko me wale atangia le atua le soi fu to telo tangata kilo vai lai peltania o peltania le na o mai tala le koi kikia take over el mosalepi o la oficina ia le mea ua tupu le mea le na o no winga se maui la wa tilo hoi le this must be a constant thing at the down of fire pair say o le to fio mai Yesu ke so le ka va ka ko fa pe wow sa mo ia pe o so ho ka le le a miro le tilo nei le mele tu punge le mido isa se va a wa le te lo o ka ko me la sa fa amen me la sa fa isa mo ia so pe te fa pe sa o la fa tau itala ango no tau ma me pe na sa ka usa la fa mido is le ko fe ka ko you can imagine la le mafu angor me e a lai ona mana o mia pea le galwenga fa missionary o le memonia ia pe na e sau no I le tala fa solo piccio le kalesia marnga le tu ona a tati tilo le foia e le te o ilea tala noa ia le apostolo Paulo fo ilea ia Timoteo ina ia toi fa mumu so e o ala ina fu I mesa tal no le apostolo Paulo tu mai lai le mele tal no le galwenga fa missionary o le mena e tau tatu fai ai mai se ata kitir ba samo e pe mena pe fo na sa no te no sola e pe tu la ese ia sa mo le mena ona e o sa mo e sele loto tangata sa mo ngai no loto isi tangata ai isi tano o le winga fa mtala sa mo a ona le fese me fa ya pe se melo da liba pe se melo de liba le te fo pe mativa pe pe arua ona se le fo I to nga loto na to le to ina tato tangata be polana wa tala pe wa le mele te sa mo le to pa au lo ina mo le to pa au wino nga no fa missional because o le memonia I se pa punga la tamai le fa fa ngofi this is our calling this is the call of God for all the servants because ona o le to nga loto le to le tu ya sabo o le me foi la le e pe ona tal no I le tulanga I le to fa au lo ina because ata titilo afa pede o tangata ia le nau mai le tala le Samoa o le woto I titi mo le Mosalemi la to pitu no ma me o no o le visili la o ai la tangata e te tau na to and yet o le tatu o tatu le pe pese pe me wow sa mo tala le o fa pe na a bibilu sa mo tala le and o le tatu lima tala le and we have to make use of our time tau te o ai pai o te leo man to le I think o le se vai mea po o le tasivalu po le lua afe mal tasi leo te mana tua sa fai ele mato le fono le sa ia
talo noi nei matau por CWM Council for World Mission sa malanga ile sunga malaki o te mina le ma te ngalu sunga malaki ona o fatela malaki o te le ava noa e sa we halu ai le malanga le na alu la malaki peltania o le tamilo Engelani o Wales ai sa fund uma le Council for World Mission o le li poti lana foi mai malaki o le kele o pale sa i ko kongo Wales Engelani skokila mai koe ale lo matua ho le mai koe ale on koe le lo mokuanga manga i kanga kala karpi le o kegi hole mai e o kilo lo mokuanga le ko ye ma se si ko on falsa o isi la falsa what turn into charitable for le centers me voy kai pingi feeding center e o kanga makikiba ai a wo ngi lo ko fa mel kala malaki e o fo le mena tilo ya lo winga la utala fo ele mele no fa ya to fo le penga yo la to yo no me kala le samo ya le ko pe fa mtanga le tsunga malaki me malaki mo ko yo wo fo lo ba ai ko mo versa ele ini tangata ko ngai ya ka ba kanga male lo maku masale o ki lo maku ngai ti ko ka ya lo ke ya na tato tilo lo la ya le ele manga o mia ke le se mau tato ngale fa awa wina ngalu fa missional because o le te tilo atu nei ya ele se me na ti el mela o le o me fo le pe wal tala le pe wa ngase ngaka ya wor ko nga me ho le now the gospel becomes part of the culture mo kai pe ho le nga le culture ale me like in any country ya ole power kala le mo ko le am se me to le winga la tala ho le me le ne ipean ne se tangata fa pe wow kala le ka no I think it's time for us to revisit ia le kako le Great Commission ma le Great Commandment lena mai Yesu ya tato te o e faino ma la maso ia a tata no pela il tausanga le ele lofo le tuo te lona ma fai ai ona o ile ona o ia i ona William le to inga loto amen sa mo e mai tala le ya wale la tilo tu nei fo le I fa mo munga ia ele fainga tao le kele obstacles ma fe ngai ma William le se va fo le ngi resources very limited resources very limited manpower but ele ka fi ele me na ele tau mo fainga le fulu lima va so na fa wole va ya mal fa sanga le va isamo ele tau no le va isamo ia e tele la mea fo le te loa pena ta pena ele atua na mea le tau nu o tala le a wa ele se faingo fien tau nu tala le samo it was rather difficult mo kwa venka ia mantua o la le venka o le tau nu o le tau tu io o le e fa pena na ma tau samo o le sa ili po le tupu o e fa pena na au ko lu mai me uma ele faingo fien na ai mai se o vai temi e o atu tu lo fa fonga o to lai ai tangata e tupu samo ma tangata sa il nate tu sala o le mangia I o le provisional le tua wai o le te tilo atu le history ma le fa mo va pe ina ua fa sanga va yo William sa mo tasvaltos frule ia ai fa mai fa matalanga aina ia manto foi na mai afeitonga piki mai le o fa we ama posese ia o fa we ala e caso no maniato mai sapari ia pe o le ungali le na mai piki mai o atu le samo e va mai la e alu le vai samo ale fa il tala noanga o le fai mai o fo ile o fa we pa wale mele pole no loto o tangata dai sa mo e ngo ya tama fainga o la tala fo ile ole obstacle po le fa o tangata le fa la level tau no tale le
ia fa mai e tau nu atu le va wala talata atu I manono le va ia fa mai fe tau ele matangata fangota ia ila fe sidia ia fa we a ho ile tu langa le ia samo ia al tala mo no so mai me woti tama fa inga ma jo wala tama fa inga le na fa si ti fa sto ia o le ala o maliu tama fa inga ia o fia lola ia leo fa we a mar ba ia fia fa we a o la tala me o ke I va me la mo lo o hotil te ale me si le agora mai da temo le te ia vai o fa talanga ni tanga to fa inga fa por ka kai o le o ia alfa fine o le teine malao ia pe no pa ia pule sa wa no tilo ho le hisina e fa pe tata le e ko ki a kor se lau o to lu le me ho le pale so o le kai mango ia mana tua la kusa e na ua I loa e fo Ian Williamu ma fawea o le ua remove le obstacle le o fia lola ia o fai o fia lo no fa tau nu ia mani tu wa le e fa pe aina lu fa sto ke lo poi se kenge fa sto ma lo ia ke o pasi lo ka ki fa sto ia la ma ke kalo mo pa si ai ono e ma sangi sa e ino le vai ia e ma tala la fa ya kala ula yo ma ia ono ma ia o au fa si o kia ia e pe o le mele foi pe na maliu lo tanga tale a o kilo ko ia ile provision ale atua o ile provide le va ai o ave ia na viliamo le tamai e fa o le va but ole lawa lungo na mea se mau o fa o tanga samo amen kuso I le tau te lo ai le mua le atua ile fai ngā malanga sanga a hera le atua I me uma preparation o e o atua la le va la ua prepare le atua o le to e fo ia kai tua ile me pena tatal no mai na mtanga ile perfectanga yes ile valo anga ana panua na tangia mai na wa amata mea le atua e ala ile na fu I valo anga sawa ala ia le ina ua fau le va ina ua tuavi I ona Williamu ele se option o le pau lo le va ele ina no ele no po ia le tanga to le atua ona laina te loa o le misione tau na fulfil anu avetala le foi la wa tu piki foi tangata ia piki kongo tangata o le tangata e relate I ma to te milna le foi la wa ia tu I wala tu loa o pe o watata yo ta le le wa vala tu ya la to now God was with them ele foi la se mette so le me mana ia foi le tau ele ta tilo foi le me foi le or whatever you have in your hand for the resources you have e wa ko le fa ngo o nga luenga wai le se a fa ye le se ba you offer si me la fa ye but the resources that are available to you what you have in your hand for le la wa tilo ye le mele na tupu ya le na mo fa ye Williamu ya resources na mo fa na maua without having to rely isi kanga e provide ele provision le ya wala o kilo ye fo le fa pe o le ma fai anga o le ai si me ma fai ona sa we se resources ola le me la fai pe la ko mo fo se me fai o le whatever is available o le ma fai nga fa o nga ele tu lo wa ma fo nga ka le me fai pa ko le kilo ka ika ele nga lu nga fa missionary yeah, when we don't have the resources to execute in what shall we do? Shall we wait for somebody else to send you the money? Or shall you do something? Yeah, where God guides, God provides. Yes. Especially we are at a time and now we have seen how the Holy Spirit moved mightily to empower the people. It creates
the power to create. It's all from ile nganga pa yo le tua absolutely. Yes. Le na la yo na yo ai pai pele ye pe na sa no resources na maua e le fa lang lang si me a fa pe al tani le o ambe la yo la yo lima fa nga sa u lo ma le nganga le tu ambe la ko le me ko the power fa ya and fa ya kwa work ku la I mai they know so everything. Yes. Na matua fa tu lang le ya le nganga pa yo le tu me. Ya, le sila me mana ya se mau. Man tu foi la o le watu le watu para lang. Ele ma mala mata tu fa samo e tau o le fa mata langa fa mau wina la e tau nu le vai apolima. O la e fa ngota mai tanga te Samoa ma le pa langi e ngo ya John Wright. Le pa langi le wale mana ta fa Samoa ko malo. Wa ile le ya lang fa Samoa. O le tangata la leo John Wright, fa me o kaka leo wa ke lelo na mala maanga I fa Samoa ma le nganu. Ia o ke lo ai pese kanga lo ku se va o le fa ngota. Mo le me nga endi fa ni tangata o John Wright I Sam. Le mo ko le fa Samoa. Ya la o tau no tu lo tana no lo mo John Wright. O John Wright la le translator John Williams. See how God provisional de tu ke lo ala to tele o tanga Samoa la to tele lo le me na wa o le available al tanga le palangi le John Wright le vang ko Samoa na fai ngo fie nga communicate ia Iona Williamu ia mapala langi missionary na watu ma le to ma tanga Samoa wa ma ko fa mtalanga sa ma ko fluent al fa Samoa la o kama le John Wright o ia le nga translator mo Iona William. So talk about the provision of God, the preparation or the arrival of the gospel. It was like everything else fitted in. Ile mea la o leva na fata atia ma ye le atua proclam. Awa anga ko ke lo ama pe wa ko ele mo le translator le e fainga ka communicate. But je lo tasina me fainga fie ho le pe na ma na ye tele tau no te tale le ole mo sometimes when I o fai tau fui tale to spell ma pe pola se vai po fea o le fa na wa no po ai le fa na wa no le tu punga ma ye tanga ta Samoa lo ma ko pa o no ni le tu ai mo a pe le te sa no mata tal no le foi fa punga mai le tu Man, one limb bonga yai Samoa de Pokalame. Pokalame le tua. Ai pai pila le saua le atua saua su e mai atangata ia. O ngala sirpia le atua o tangata ia. Le ngate fa au penga inga ma fa amanu ia ina. Ile ko inga loko le ma fa inga la ko we momoli tala le. Ko le ala tau. Absolutely. Sa le ia. O ka kilo va ka ia me se foi provision of power. Ama puse sei. O pose sei sa mai sa pune pa e sta ta sa pune ho fa po mai ia a fa ia sa mai sa pari ia e tau no la le tala le sa mo le ta to lo inga o la fa le tau ia ana le ye mali to io o la e tau matematia si va nga pena fa si o ti mali to tangata ele na tau ele o yengi explicit information e tau mai ai na fasio te mali te pa me la sa fa mai e tau no tu tele le o la mu fo fa le ha ngo so su wa ia o ke le la pena o ti se si po le pa almenta to lo e tau no tele le o le fa tau o le tau le fa ia ana e aventa i pe tau I masuia I le o ti o tam fa nga ma jo tam fa nga o le relativo mali to ia le ala tau no tu tele le ia o le fa tau ia no no missionary sa vai ia fatali mai mai fe au ia Maria toa ho ile e suatu ia so le Maria toa o le ala ia fa mau monga fo ile matango fie ole fo ile ole preparation ale tua ilo no loto wa okay longa knowing fo ile a man of war e ono mo final watu ma pe fa fo ma me so le la ku yo le la ku le
ia ai matautia le mena fai le atua ho le atua inga loto wa ava pe le ka o le failto you can imagine what a man who just come out of a war e ongo ten violent ho le pa pe ia ai me se fo ia ke o mama ma po la men to po lo no loto nate. But it sounds like for le penga lu ese mai le kaua and then arrive in Savai wa ye mi so ngale. Yeah, I want to was more like a very timid man, very calm, yeah, tu sai ma fa mo ngala ai. Foi dele il tau no o tu o mali to la o Savai misiona. Yeah, o se ta fai tau le itala. Se mana io le mea o le le tata no ile ang pa ile tu awa po le ale me nai le na teimi sa mo le mal situation ai sa mo ai le ka minga ile ang pa ile tu o tangata o ile makua file mu be uma o ile tau nu atu mali to fai le la to felo inga ma Jan William missionary ya le sa fa bo ma tau tia le me tu ba wale o fai nei le fitala no anga fai mal fenga inga o le la tu ia missionary ya Maria Tona te vai le taimina o le mema sani ai tu malo mo mal telo nu se vai e au fanga Maria to de fitala no ya Maria to vai nu ya na uma fa fitala te malo o nu mai no mo fai fenga inga la ngo fo missional o nu umaia le sa au fanga mai o umalo o to we awa wa e fanga misongale wala vale mato a inga tausia au fai kau ngele me ka pe sole e mata utia le transformation ngika in such a short period of time mana tuala o le la wa ya maria ko ka le Usang alpawal me ngal kalingo malo le ngal feilo inga ele fa longo de talan ele fa pe wala mo se te me fa so ia Jan William talan ai ole mata utia nga ole nga pa ia ole tu ngala nga yoi kaukia le tio ai fa mai o ia ole nga ole file mu so le na te au mai le file mu ole si me ole le liwina ole loto o male to wai ole pio na e sa mo ko mata wa tu sa mata la po ile tu sia ma pa mo e tau nu o lai le tau yo e se le mood lai yo ole a mai pe ole mood el kau ole mele o lai nu mar ko e le ngila le kula kale le ngila e o sa pia le ngila ma po nga pa o fi kau mo suile mere ya ai makwa opposite ale le mere kupui o ya male mele o kupui male mele fa kani mai au kia le men tu ya na o missionary la ia le na tu wai o tanga telengo ya moia ya o fa people malan fa na to tolu o tante ia mai wahine Tahiti ya ma poti va pera 5 la kamale le feso na ainga tangata mai pora Tahiti e sa wei tangata lenga tai a here ia wo fai people malan fa no to lipa vai le o mai mission ngale mai fa yo mai te taki o tangata ngo ya rake wo fai people le malan fa no to lua ya malisia ka lenga tuava wo fai people foi from Raiatea Tahiti wa ia tangata to ata ori wo fai people o mea o fai poipo a rue e 5 o le ko valu la le na mo mai tangata la ia le na tu lo isa vai va mai lo ya maria to o malo o to we wa e fanga mission ia ngai mission ali wala val mato ainga ko kwa I mean for someone for ele fa longo de kale lei and completely transform eke off for the minute. But anyway, el tala fia ali se ma. Le ai ma se missionary na pa ma sa se toto isamo. Ele ma se na maliu pe no. Le ai ma se na tata valina. In fact on the mera fa missionary en melen tupu isamo.
ya nga kau ngu o missionary ole ao le fa kau kia me na fai mena no lo nga I foi le lo fa fitai la inga sama le toa e mai sa ma le toa vai no po na suilo na ngoia tavita po ile mea na fai ia wa le foi te tau te lo umai na ua tatala maliuto ina o ina ma vai ngana foi ele to la walu malu la tu malu ia mantua o te milen tau no tal le sa mo wa ia mali to vai no po te fai fa ia va mai le la walu ele ma ave uma mea ia o ko ele vai o foi no natali ele mana o ia ila sa fa mo ele imana o to ina ave ele te fai fa ai o ngol suinga le tu o vai ro le ia to ina e o le mele o ngoso le u mimikai e o nga le ave lo ia le o le fa mo le tu e o malta malo o te alu para para ma ave uma mea ke kango le para ka sia ku po sa mo se ma ma le tu ai kilo le nga mea maka kia ya u ia pe fo le se mea e sa ve o loko mo ka fa kai le tu it's so foilele amazing foilele pe ata titilo awa ia pe volam tato mam na maldice le pe o le mele le tu puito te lo tangata Samoa o le tasi le vai vai ngol to te lo tangata Samoa e nau I mamalu e pio e kau ke kala ngolo le mamalu o suafa ma me o lua whae ngai ma papa o whae ngai ai mai awangi lo ke sa mo me but see how God moved ile losto le nei tama le tu lea ele pape o kele so vai lo upo le ma so ele pape o makua fia kau sama fa lo upo le li singi ka mai kai mi ai pai la Pilipininga. Ja, se simbe. Se simbe. Ja, isi. Ja, men tua, sto se maula vetala, e uno. Ma tu ole tup. Ole tup. Io. Ja, fa malanta. Ele ko isso ku e o foi lá ele bele na fai ole a fai fi au ma o fa rupe. Okay, o se makua, ya fai au fa rupe, ya po ai fa rupe ma volunga le ngu hore. E ao, ele vai ver um vai. Eu pego pai coco inga kala pula polo ya Filipe. O meu uma sao vai ya pia mo. Ia masala eu vai ka ke loinga e pe tata no ho de. Te lo ele te le se te min fa long to ina el tele but something click in his mind. And ke loinga voi le o me bonia yo. It's the glory of God. It has to be. It's the glory of God. It is him. It is him. Para yo ole mea le no fa fitai e u ia tu okay lo fo mele le e plesa ia le tu sa mo u ia ga i me tu pu sa mo la va ia a ole tu ke vai na se mau mai le nga kai mi se yo o mai le te mi le sa kau se le wa sa mo se mau amen e o mo ke mi ngai a ko ngule ko ke fa pe ma va iskan ka ko makki vo le ngi me ke lo ele ai mas sa mo hoki ile le ngi me ngo sa mo fi hoki le ke lo me ela nga hoki sa mo le se me il pa ye a va to yo le provisional le tu nu ma yo o mal temi na ia ti lo le ke lo le me na fai le tu in stato nu le sila me ma ye se ma wa ta to winga ko fi o le fo ngai ta te fi o le fo nei nga ko le ko vai ngu ele ai mas o isi no ko lu fa lima fa sa ku o le o le benga o po isi para la mi mo si tu isi pe le ke le fa sa se mai ai si kuri mango si ngu ka u si kuri mango e pa ko ye ka lima pa ye pa le a ina ya pa isi fa sa me si man la mo sa ale vinga la tala ho ide pe ole mele na piki al tanga sa mo te min tonu tale le ia ma failo la ia le o to nga me hole le po ai la vale atu po fe la vale nu ole fa sa kai pe se landmark kai pe se landmark po le tale le e loi o la o tale le nanu ia ole strategy po ina ia
o nu uma ia wa mangkua o ngei la wong fai fai ka vale ke alu li singu ke no ko ya wasa nai le ni me pe na lo winga la ole strategy ya na mana mi ya ko fu ala mu mal falsa ya al mena le o ko fu ala mu mal falsa ka idi ma falsa ka yo falsa ya ole mea matautia na i lina ua matu le tala le tatu tala noa fu ima i na ua pio atu le atua whaamanuia le Samoe ala i le tala le dei ta lia na yo tatu te tai se i nate whaamvai i loma Samoe whaamvai ole mea tasi na mea matautia e na whai le atu ona ole tō whanai nei tama na lato fausia pa ya Samoe o ile ele iai ma se sina au ese a mea patali se koe fai ko fongo le when they agree that this is the fa vai o Samoa kusi le ma ele vai ile atua Samoa le atua le tama le alo ma le nga pa ma ua i clear cut le nei details le painga o whaupunga e loa i le atua lea e le nga unga kuwa i whapea whaavai le atua Samoa pau lea ma ua i clarify le atua le whaavai Samoa o le atua le tama le atua le alo le atua le whapai au mai ma whaina whapea whaavai le atua Samoa ai le ropo i le atua e o le winga nara whamtana i le tō whamanino na ave le atua i tama na lato whai ai se whai unga whaavai loi le atua Samoa ia lea pe whalau na e sau nuama le tau singa mainga i le atua ma le whaamanu i ina le atua Samoa e mafua mai le whaavai absolutely mafua mai le whaavai le na whata ote o tātou mātu so le fio ato le atua le tala le leina watu i ane vide amu ma missionary there nas tau nuu manuia spread out i tono i tu malo mai tono fio anga whape nau na avere whaamua ai tātou titira mo rei e o a mea uma e sawale upa le atu nuu po i le e te tele ai te senga e matua i le o po le ala matu langa i whapi tauli ma mea te tupo ngā luar so i whanga mareo langa e pe e ta u role tala le lei ma ta u le swapo le tua ele vai ver o que ele é meu e vesi e sulu manga na titi mo le ai la te no me e te tupu o le tu lo wa le papunga le tu pi o na foi le o foi do ti nisio tangata o no o nisi foi e tau titi o ma kwa sa ba ya pulo de ko o le president o fene sa o le anga ngu le Samoa o le o ifu ina ia pa maura each from God so e peo tu langa nai e mo ia la e nai vai nga fa nu po u le pe tau fa ya matau aria e a le ala vai e la wa lunga le tala mele absolutely ala wa lunga le tala mele o te lo fo tasi le me pe na sawa e te le lo tala le Samoa o nga o me fo le o kaule gi obstacles o le kaule se opposition e wa mantua o le fa mau nga le sawe na ave fa tu nunga maria to vai no po o le missionario e o mankula e o nga kaya male asawa ti a maria to pe nga fa ngo fie wa it only took e fika ia ele ingi va ai ma faina feo ai tangata mai si pito Samoa le si piko Samoa ia no winga la ole alu tale le e sava vari mission ale e o papa mission ale ai afa pe iva to sanga nga consolidate le kala le Samoa fai asi sawa vai sawa pe e fika la ia igual o te tilo no nei o lele e atunu o ia te pe o Vanuatu wa le utau o Vanuatu o the New Hebrides ya so ia o Niue wa tasile no fenga tele ia o Parents of Isles o New Caledonia wa atunu mai na fa evangelia ina tanga Samoa e fai asi kuai ona la o le fenga tele o tangata ia male me foi le fasioki missionale wa ke le missionario nga fasioki ele ko telo na fano iso i pu ele pe la Samoa e se ya Samoa
o le si me matautia o ile le pe ata tu titilo ngai ai le mabbe o le o tala le ma fa tala le na ia si o tatu o te no o le swinga o langa o tangata na le ana tau i tala Yo, wai o le saunoanga le an ma le tua sa fai ai le i le mari man it's really aku si fai kau o kau i wile le me po ile le ole ba ai mai i le tangata le o tau mo le tala le o sui le wingo na fam talanga a fa pe o le ka mo ko le o le fa bisa o le nga ka mo ko kala le fa pe o ya yo ya ko fa bisa pe o le wingo na tal o le va ai e si tangata sa mo sui nga yo la tu te absolutely o le mo o so lo wala tu wa ia tu ke risu e wala tu wa ia le tu le soi po tangata ia o le me po ngai pa ngo fa pe suri e ma ga yo mo ia le me mo le ko fa biso mo le ko i ko mo le ko fa pe o a la de ata ko le bulbule so e pe tasi na be o le ia ku ia wa a fa pe o le na feta wa ia no u ma tangata ma a ia fa ba wo lunga tangata ai ko ka fa ba wo so fa ba wo la yeah ole transformation o power nga ole tala le by ole memonia ho le if we go back ile hisi mamela fa mau wa fo le fundamental principle ole mengo le kala le ole mena nga strategize for John Williams ma I mean for William Carey ma John William Carey le ta the father of modern mission because ala le mele for le eventualized ka to civilize because ala me ho le fa tala le ina tangata ina ia fa le ia ile soi fuanga ka vai foi na ele alo tala le tu sanga alo tala le ele ngata fa tala le ina tangata ai pi foi le wo improve o la ka le la kala foi le pe wo Well, what develop? It would develop. Ele na ona pa. Ele nga kana le le. Ele nga nga ka ele nga nga pai mai. Wo o lo le tu a ki kilo puile the way they develop their family. Yeah. You know, what they ko ise me puile le fa pe fa la mo si what develop e o puile atina ido o le vauru ngari o le vau matua mai pa how they will well develop. Mantua le le tusi le na tusi I'm just trying to remember the author kusi taua va pe I think it's either Reverend Murray or one of those guys. Al tusi na va pe Samoa. Al tusi na le fa mo mai al tele mo fai pe ponga fa Samoa na fai. Ya se mau ai fai tau al tusi na wa ele tusi na avel tanga tele o pida kai te ngal mo pida kai ele ko o mo tusi. Al tusi na le fa mo e tonu fai ngo fai pe ponga fa Samoa. Ya e fai tau ai so le mo kwale anga excuse me yo foi la meio po ula o le mo kwale anga o le fa punga wo le fa pe se sai le mata le tu ya e fai kaula e ko o le mo kwale anga ba le winga la tala fo le e na o tau nu tala le ma transform na ke lo me o le sila me o tau foi di se ma wa pe wale le melena le no foi atu etau atele le ko revisit le ngalo fa missionary ona le te atu o ke le au ku fa mu po sa mo le ko ba ko revive mai pe le au anu o le o ke e ko ba ku pe ko fa au lo mai bele ba fo io tu fa no po pe sa le anga ile ka le sia nate fa ka ingol ka pe tiro na be kau kia ko mi vai o le o so ese le tu nga bel na ya ale o fa tanga i tonu e kalesi o so ya atara pe se mau Paulo Kofi ya kai mirange a kara pe ro sunga fe okay ya le pe wo le ya we are I think this is the reason why we need to revisit ngalo fa missionary and go back to the fundamental principles of kuspaia male o kuspaia ina ia fai ona tato fo le nga o se part of the culture of Samoa but ole me le what it really means to live what the Bible says
e le se tamai fo i le lu i tau le tau te whapsanga i te mine. Pe i lau mele ua e sau no mta ua i so wanga ni. E te tau ina tātou to e tilo le ngāwinga wha missionary. Yeah. And in fact, i to tonga i so tātou o tunu. E matua mana o mia le talo because e le mwhai pwin tātou o atu e tau te tala no atu isi. Ai le o mwhai o nā liangi mai le atu o i soi fua tangata Samoa. Meswe peo pwin tātou tala no i mam peo le anu tala ni. Langa nawa ai e tangata ia le atu o i soi fua tangata ni. Whiunga. O le mele tupu te mine ona o le ana fetalai e su o teimi muri nge. O teimi e o ma ia so whainta pe o tato a paulo ia Timoteo. E o ia rai e ropo o tangata i le atu e maali. E to tele po i tangata e se mare patu tu. E kie to le tau te le teimi me nai ta o le birth pain. O le teimi po i lele o le falling away o le to tele o ke sian o le simena na mtau tia. E le o tātou tala no nei le toi reviving o le ngalunga wha missionary. A o i ala e tau tātou titironga ia toi revive. A maisea. O le mele te sau no mai mei o tangate. E solo mua i tangata whana kowi. E pe tau tala tu mai si tangata ele o mala malama i whaolotanga la tu te li talia ina whaotanga. A o tangata ia i tu tono le whaotanga. Ia ua matua o i le o tau i upol tu spa ia o i lea o mea le lei ua avea ma mea leanga o mea leanga o mea ma mea leanga. Ia o le tūlanga nā fo le ata te ilo inga ngai. E te tau lava o na tātou toi tilo i lea fo i le ngalu wha misionari. Wai o le mea lea. Pei te pe me hole sau no so statu tama le sunga Williamu ma fai langi follow o lan tala foi le o tātou tua a sao le Pasifika e ave ngal fa missionary ya wa pe o la matanga na o le pe singa mainga po le fana mai no le o ngal fa missionary le to tenga le ko le worship center a la na tala la le na fe ma sanyan sa no me tātou sao ko ku a il Pasifika ai o ka ko la so o te whātu poi la se mau, e le te tau se tangata o le worship center, na ngalo ia le mea lea na whaatu langa me stato teitai. Langa o le mea le te tau o le visiona, ma le visiona na mai e le atua ia William. Fo e le ngalo ngā wha misiona, o lantala fo e mea ngale manga o e Whese Theological College. Ana mana o e whairea o ngā missionari, ono o lono loto ngalo ngā missionari. Ia male direction a le atua na watu. A wuni tato ese se mau. Amen. A wungi kako ese. O le mea monia e re te tau, because a whapeo i le na whaafana wina mai e le atua, le worship center, o nai le ngata i le pepus mo tangata Samoa, ai fo le pepus a le atua, whao ngā ina i tātou tangata Samoa, mo le larolanga, e le tawalana o na tau fia tātou, ma poloka i tātou. E te tau na matua whaataua, e tau na sink in o tātou roto, that we have an assignment to. We have an assignment. Yeah, we have an assignment. We have an assignment. O me foi na o te manatu foi le a forma foi stato au so foi so ngai fa fenga ina ia le ai o le no te inga foi le ia ka ko mi vitsi le mele na mai le tu stato de tai ia ma tu fa tu foi o le fatu le worship center amen because I tell you a fa pe e ma fai ona tato malama kako visiona ma kako visiona pe fa pe ka ke mana tua pe mele but to go and bring people to Jesus Christ as membership in its family to develop them into Christ and maturity through the word and the work of the Holy Spirit and to equip them for their mission in the church and life mission in the world mana tua la if there's anything ka ka focus here it has to be the mission Te wa leo kako longa el kako vision is every person in every people's group in every nation. O longo vinga la. O tato lotu hoi ka multicultural.
Ole Shame, ya awuni ngalo ya tato. That this is where the anointing of the Absolutely Holy Spirit. so. Well, obedience is called. Or mission. Yeah. Because when we do the mission, then the anointing will continue to flow. Tato. Kokeo eselo malemenga oki ako malemenga. Ya me foi nai tate longo na ho dile tate na wa ya fai pere por kala mele. Ya ma raise le awareness so tangata what that se mau. The anointing will flow when we obey the mission. The mission. Ya mankwala o misiona le na o misiona ma le visiona le worship center. Ele o se mo meeting as William. Amen. It's a quick commission. No, it's from the Great Commission. Mongo voi o fatto nunga le mai onu e fai nu wala maso. Ia mantua le melia. Ele se me hole nga moi avi amu ke e vo nunga sau am le hai. Ala mai ko ku se ia. Le missiona le e sau ma le Great Commission. O le visiona e sau le Great Commission. So e la wa ula tilo. If there's anything that we must put the focus, it has to be the vision and the mission. Why? Because of the Great Commission, and it's not anything William came up with. It was something that God gave William. It was the Great Commission that directly came from God. Ole si mea pitu silin tau ole mission. Ina ia loa ele worship center. Tata no ia le worship center. Tia ia isi to wine wai. La to mission na api ele tu apa specifically ale i to tonu ole worship center ole amatanga pa mai ya watu ole pe siri momo who goes the question is who goes ole tani everybody right from the pastor to the children's ministry they have to go. Everybody, every member of worship center has to go. Everyone. Go and bring people to Jesus Christ. We are not going to bring people to worship center. No. Bring people to Jesus Christ. Jesus Christ. That's the leading of the Holy Spirit. As long as we fulfill the mission. As long as we fulfill the mission. Tell the people about Christ. Worship center. No, we are not there to bring the people. Worship center be praise God. As long as relationship so that's a mission. Yeah, that's a mission. On directed focus. Ya vi ele tu of te loa ole a te fa wal po kala me no tato taimi ana le o malta taimi hole but o te longona se ba ole va nga ta u le o fo le o tato wo one ia le piliota le o tato ia pe afa pe fia se lauto sanga talu wai na fa mai ai le tu spa ia e to ia fio mai ai ia su e si tiena na kale tia Olono winga la fa pe le uka ko o merkemi. We are even more closer to that event. Yeah. Yeah. Pe Afrika ye fa pe mai se siva mai. Ya vale vanka o nga me le kupu nga me. Yeah, but one thing we need to understand is about mission is not forever. Amen. E ye le so umaka ko nga lo fa mission. Yeah. But worship to God is forever. Amen. So le winga la utalo. Worship is because they don't know God. Amen. If they know God, they would worship God. So who will make them worship God? We are. Because we have to tell them, unless they know Jesus, they will never worship God until we go and tell them about Jesus. Worship, but they are worshiping different God. That's it. That's the God that people must worship. Yeah, ele tua molia tu le fa tai ne via fiuma na ia ta no ya no ta te mi le o mai ele te mi ato por kala ya fa malulu at foi e se o la vale o
ya wale fitawi malau fa fonga nei po ya fa mangalo mai fo ya ai talo lava ina ya ile ngal fa mara mai ya ele na lava ina ya mamulia te se au ne fiafi ya ai fa fita tu fa malo fa fita fo se mau nei po ya fa fita fo lo sunga mole ava no me se fo ni po kalambe ya wa ya o te teltonu awa wa luitau ele atua se tatu kalesi ia po se si foi kirsiano ele lotu le worship center ai o la nga alo lotu le nga fa missionary te manatu na woto e fa mumu ele atua lo lotu ia se me wo le mata to ele atua and I believe o le mai ele atua ia te o le mata mai ia ni tala vo se to lua the Holy Spirit is revealing to me that there are two youth o le te lua tala noa le mate tala noa mo le sunga yase a le fa ilo ele nganga o le tua o nai te lua tala noa o nai tutusa le leia lua passion ile mo le ngalwe le tua but the problem is e pe wa fetoso ina o lua ona wa sesele wa famu living all of talanga there are certain things of the world that you prioritize but nai wo tala no ne va person me umana le nga mai le dia ke ale fa bai ni sita kata na te rotalo o le mea ko la na mai le tu e o te halu fa bisona and I want to tell you that you know it's not too late to come back to the Lord and you know fa fo le ro matanga male ma fa pe na pe su le dream or the vision about to le tu fa mai o so I don't know where you are but the Holy Spirit is you know revealing this to me in the spirit that tonight is your night to renew that passion and to you know rekindle that passion for the Lord so that the vision and the call of God in your lives come into pass. May the Lord bless you. Isalo alo vaftai ya vaftai ya tu nei pol tato maftanga talo lava ina ia pa pena ona save o tato loto ya ngalo fa missionary ya pe ta o sunga se mau ya o mola e avano ale onga fa missionary ya onga ya mo fa ngalo wola moleli ngalo fa missionary ya e ta wona ma mata to se mau ele nga o tunu fa fa missionary e fa missionary sa mo yeah, vai vai mission ale me na te ia. Le mission. And equip them for their ministry in the church and life mission in the world. You know. Yeah. Nga po ya uya lang fa mission. Yeah, kasi nga olo wa pa ka kuya yung kaya but yeah, olo ko sa ko fa au ni news. Yeah, that's the field o lang nga mala uya kai le. Ese fai nga e anu ang pamisyon nga pa bele tua ya ele la fai anu nga ko foi pese ai tu te mete la tu ile tu e que nga que ang lang pamisyon nga bele tua ya saulo nga o so yo inki ya le pa malo pa tai ya talo ele tua yo o vaso le o mo stato so te inga ma na yu solo nga lu sa fa filika nga lu nglo sa fa filika ya o ia ma to pelo ia ma tiro fo nga lu nga i o sa filika fa luan ma to blanga intia nga lu nga intia ya fo idele o se langona fa taile o ia le tu o na le o tiro fo idele le tele o le mele fa ile tu i le mission fio mo me ia nga lu ni tangata ya fa tai mo le po fa mo ia tele lava le tu until next week. God bless.